Montin gamtin om Kuki-Zo te hozo sinabon chawin jingka phalha November ni sim som ni lenga simpat ni Monday ni khuin zong jingka thuso ngai kit hite thuso ngai taw hite Imphal phai cham sunga boina hozi in Manipur State Government in school suti na phongdoh tawin sutoki lonchun phalha November ni sim som ni lenga le som ni legop ni kho suti phongdoh ki tawvi phalha ni sim som ni le thum mi sim ni Saturday ni khuchan chu suti anaki hlaw hin ni sung asu sawe kit hitai Imphal phai cham sunga boin hozi in school sapang ho haki sukha ki tong kham khan ti state government in ven bit na dinga chutobang to ogon ho chu agun hidanin zong ki seye school ho jing se zong hilowin higher secondary hole college ho zong ni sung phalha November ni sim som ni lenga le som ni legup ki kha na lai dinga hi Hachi sa phalha November ni sim som ni leni ni khoa Hindustan Times in an soda o tu chunga le tola gal ki patna amun pi cho khonga molwai phei walpakot ngurte then mol le khupui bunga hi tia an soda o cho Kuki-Zo Council in an don budvin sutabang ta adi lo ta ngo na kibol hot cho apamol he jing ngetin ana phongdoh vin chule media hon phata thulela ho khulchil na nei masarwa Thudi lo ho mo so do lo diu ngai hi tin zong phongdoh vi gale tol chung chang thu ho di se na hi phata khulchil na nei wa panpi tum nei lo hela news reporting abol di wa lom hi tin zong phongdoh vi Kuki-Zo Council hon asei nawa thina tu Kuki-Zo village volunteer ho chun azad anam mi ho ven bit na ding le aso pi sangam ho ven bit na dinga pan agala o hin gal bol dinga kon do zong hi po vetin Kuki-Zo Council hon phongdoh vi Thina tu ta chapa hon khusung veng sung ven bit na dinga panala o hin thilsi bolding ki sai po vetin zong phongdoh vin chule village volunteer ho achena khusung ho thingnoi mi ho mun pi khat dana ngo na ki bulkhum jing chu adi poi aphamo le jing e tin zong Kuki-Zo Council hon phongdoh vi Kuki-Zo village volunteer ho panla na hole aung kon do na khusung ho adi lo lam ta a me be ki go chu adi poi chuchi pasal hang san ta chapa ho chun gam ngai lut na zal le amo pu na ho aki het na zalwa galmuna an kal song hiwin chuchi aki phal ha naw gam le na ma dinga ki pe hla na ho chunga di lo ta a ngo na ki bol khum cho thildi hi poi chukil le nampum pi di lo ta a ngo na ki bol khum cho angai hi poi chuti ta sang chun gam le nam hu na thina tu ho village volunteer ho Zabolna pizo a pha hi zirbam gamsung zairon khusunga nu zo sangkimar meilei thingnoi mi hon melseta na thaji uchun meilei si so hole meilei thingnoi mi hon kichamna an kibol sa chu an suke ovien abanin village volunteer mi somin thina na to in meilei mi gup an ki hol mo e tu chunga tha bi a ngale tul ong kho sit be a kun hin Manipur gamsung pumpi a Armed Force Special Power Act AFSPA Koiding angai na apoimon khat an sodo tai Manipur gamsung pumpi a Armed Force Special Power Act aki koiting le security force on phata a operation abol thedingo na to achi hla pi theding hitai tin Kuki-Zo Council hon phongdoh vi meilei thina tu ho postmortem examination report gangchelin an pida ovin ahin la Kuki-Zo village volunteer mi som ho postmortem examination report ho tu gein ahin pida hi laivin chuti hi ji chun pha chom khat sunga chuchi postmortem examination report ho chu ahin pedo lo wa hi le kiphin na sangta ka bol di o hi postmortem examination report pha cha akimu lo hin Kuki-Zo nam sunga lunghan nan sata an hlud hi tai tin Kuki-Zo Council in phongdoh vi mopuna nei hon postmortem examination report ho ahin pedo lo lai jiwin thina to ta chapa mi som ho thilong district hospital mo nga ki koi jing na lai hin mopuna nei hon postmortem examination report ho ain pi hla chai ting ole chuchi postmortem examination report ho chu khulchil na kineya ta chapa mi so mo thilong ho chu ki voido beb ding hidanin mopuna nei hon ni phabe masanga an phongdoh sawan hi Chief of Army Staff Lui General Ved Prakash Malikiti sangkhat jako som kuleko kuma Kargil ga laya Chief of Army Staff an hi chule Norris gamsunga phalsot ta postinga anum ahin amapan Manipur gamsunga ki vaipu udan ho
hel ngai ding a hidan thu ho na phongdoh in article 356 noya Manipur gam sunga president rule ko hian tin a phongdoh e chule ama pa na sebe na Manipur gam sunga mopuna nei hon abol lo diu masapena de chu hi le galetul a khongai sa dio galetul tu tang dingo aban le galman cha anki chomdo ho anung chomdo zo ting le law and order phata a hin chi hla sa thebe diu hi galetul a kisu be ya chule mi pi hota sanna achan ting le political talks nei the hi beb ding hi tudin muna sading in wang political talks nei ding hi thil ha sata khat hi aji chumi pi hon state government chunga ta sanna imacha anei thapu vi mi pi hon chief minister pa chen in abulu theiwa hi le hi chun avet sa chu hi le government in imphal khopi athu zonai lowo hi dan aphot chen na khat hi tin ama pa na phongdoh e chule ama pa na sebe na armed force special power act hi sipai thani na be bo hin sipai hon operations bol theina dinga thani na anei khat a hin la armed force special power act chun izakai a hin su na wa ading a hi pon sipai ho armed force hon ana to nawa athanei naw khat be bo a hi tin ama pan a phongdoh e zirbam gam sung zakura dor muna CRPF hon melseta anatha ho markuki village volunteer misom ho galman cha a hi tia anmad do ho chu Manipur gam sunga galki patila imphal khopi akona police galman cha meilei hon ana chomdo ho chu hi bo vetin meilei thu su tom TV na phongdoh taw vi chuchi tom TV thu sei chu adi hiya galman cha ho chu police galman cha ho ana hi ta ba hi le CRPF hon village volunteer ho chu encounter bol chu CM2 fake encounter hi na akichi na khat hitan evidence kichi ta khat hiding hitai aji chu encounter ki bol nunga galman cha ho chu akoi pi ozong hi thei a hin hi thobang na to hi athlang pi a fake encounter ki bol ting le ana bol ji mong o hi chuchi village volunteer ho chun imfala kona ki chomdo police galman cha ho chu hoya akila do uham do na lin ta khat pod do hitai chuchi galman cha ho chu kuki village volunteer ho a hi poitia kiche ta apan thei a hitai chuchi village volunteer mi som ho ki thana case chu National Investigation Agency NIA ho khuna hitan NIA in khulchil na ahin nei tengole galman cha ho chu village volunteer ho a hi lodan chu aphot chet na phata a pe ding hichi tom TV news script zong hi phata a ki koi tup dinga ya hi village volunteer ho galman cha a hi lo het na dinga village volunteer ho hands of fingerprint ho zong police inquest bol hon anala ding dolo hin izemti a police hon hands of ho le fingerprint ho anala lo wa chule izemti a village volunteer ho fingerprint ho anala lo wa hi le hi chu police ayo ho thi mo hitan hena sa ala lo wuzong hi thei hi zin aphot chet na evidence sel mang na dinga ala lo wuzong hi thei hi village volunteer ho galman cha hi monga hi le galman cha ho a chu village volunteer ho fingerprint kiti akhut zungu wa tham kha na ho zong umte ding tina hin izemtia galman cha ho a village volunteer ho fingerprint ho omlo wa hi le chuchi galman cha ho chu village volunteer ho a hi mong pun akitha nunguwa ki koi pi hi bo vetia aphot chet na khat hi tai village volunteer ho fingerprint hi lo hand swab ho investigating officer ho ayo hon analauwa hi le forensic science laboratory FSL ho le fingerprint bureau hon phata avet to uwa chutawang case ho chu an holdo jiu hi chule galman cha ho zong Central Forensic Science Laboratory CFSL hon phata khulchilna ani jiwa galman cha ho chu kap thei hinam galbol na man cha thei hinam hiloham ti ho phata khulchilna anani jiwa chule kinatu ho postmortem examination report dung zuya chuchi galman cha akona mithi ho chu thinatu ho chu ki ka mongo hinawam chule I chan gamla a chuchi thinatu ho chu meithala ki kap hiwam ti ho Central Forensic Science Laboratory hon an holdo jiu hin naita asu tu to wanga ki kap ho chu thadinga ki go mong fake encounter hi tia khulchil nei ho investigating officer hon aphot chetna evidence a naman jiu khat an hi sule the print thu so chun aseina imfala kuna police galman cha an ki gu do ho an ki chom do ho chu mei hlei thingnui mi hon Manipur gam sung jing se zong hitalovin gamdang in zong apodo ovin
Burma gam sungin zong azo vetin an sodo tauvi Myanmar military hoven bit na noya mấy thầy tiếng nuôi mi họ giấu xin zong in sas rifle họ zong ở chơi su hilu hidanin chu chi thu so chun aphung do in a chi sa October hasunga Assam rifle son chandil laizang khusunga namado prepak pro tiếng nuôi mi hon zong in sas rifle aki chơi hidanin chu chi thu so chun aphung do e chu chi prepak pro hon a chơi in sas rifle zong chu police ho galman cha an ki chom do hola apang hidanin Assam rifle son aphung do vi chu chi galman cha ho cho black market mấy thầy hòn an zo do va India gam pam lang foreign chan ge an thung hitadanin zong aphung do vi People's Defense Force PDF hole Kuki National Army Burma hoto Burma gam gi lalim ki tinamuna mấy thầy thing noi mi ho ki kap tu naw wa thina na to mấy thầy thing noi mi thum hola mi khat chun in sas rifle an ki choi hin chule jribama CRPF hon athao village runtir mi som ho galman cha ho jong cho imfala kuna ki gudo police ho galman cha an ki chom do ho cho hin itidana thinglanga kuna village runtir hon chutabang police ho galman cha an ki chom do ho cho aki choi thei hwam tin the print thu so chun do na jong na bolu vi chule chu chi thu so chun seina imfala kuna ki chom do chu chi galman cha ho cho athang pi a zu do dinga an chom do jiu hi tin security official khatin asayetin suchi the print thu so chun phongdoh vi thu so hi chan hin aki chai tai hin la thu so ki chai nungin het sa thu phun hobung ho akuna het sa thu phun khat angai u hiti Sunday school hi Kuki Baptist Convention KBC adia pathin na to na thupi ta khat hi to thlonin KBC Sunday School kum thlun them vetna examination 2024 ding hitai sangni lek somni leli kum sunga kumhlun thim vetna ding ho piling class Galatia le Ephesus hilchet senior 1 Bible bumpi Genesis apat Revelation chan thumakai senior 2 Christian teta asan ki hilna thim vetna ni kho 1st December sangni le somni leli pathini aphat jingkalam nidan som le khat apat sunlam nidan khat chan thim vetna hi gambi pastor ho lam kaina a Team Vietna Munpi Exam Center chia Team Vietna Bolding hi Team Vietna Munpi Exam Center avissuiding invigilator ho ngansina thaling set kipi hi Team Vietna ki chai le don butna le khazol answer sheet hi olha December ni sim som sangni le somni leli masange ya eima umna gamkai office muna pilu chi din jong iki het sauna hi Team Vietna pangding hole mopuna ni ho zosi pathinin namapui jing tau khen khaki pa e pakaya na to khompio Reverend Lunjalin Khongsai Christian Literature and Publication KBC thuso ichan hin ki chai tai thuso ngai ho zosi na bon chaw win ni khupa